Asibingelele somukela. Pastor Wengilo ubechaza amaphupho. Qikelela ukuthi number uyisensa ngoba uyimember noma ngoba uya contributor kwi-channel kuphela kusongo 9 ka 5 ntambama. Qikelela ukuthi awungwathapi nangebhadi nangephutha. Phone from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday ungafoni. Ungangifoneli. Udaba olamaphupho. Umoya ramkhonza uphupha inkukhu ebovu endlini. Akabingelela kaceli. Qikelela ukuthi uba kude nawe lo mkhuba wokungaceli nokungabingeleli ngoba kubalekile ukuthi uma ufuna ukusizakala cela bingelela. 1 ke uma ngenza uphupha inkukhu ebovu osingayibheka kanje 1 ngokwesintu uma ngenza uphupha inkukhu upha oluhle uma ibovu olungathi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi wena umelwe yithongo lakumalume ukuthi isidalwa esihamba nawe noma esikumele noma esibesekayo noma esivikelayo esakumalume. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha inkukhu upha oluhle uma ibovu olusho ukuthi kungenzeka unemimoya ngaba imoya yomliki futhi kumele uyithole inyongo okanye igazi lale nkukhu uma ulungisela leyo mimoya ngoba kungenzeka ukuthi vele wena umuntu ohleli ukulungisela imimoya usuyakhonjiswa ukuthi le mimoya ilungisele ngenkukhu ebovu ukuze kuzolihlala kahle noma kuzolonga lo moya womliki noma ke eminye imimoya esuyifanele ilungiswe la kuwena kodwa ilungiswa ngani ngenkukhu ebovu ngabe igazi yayo lobinyongo yale nkukhu ebovu. Number 3 ngiyenzeka futhi uphupha inkukhu kuba uPaul ngaba uluhluma ibovu ungathi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kufanele uzivikele ngoba kunesitha esikuthumela ngomoya omubi. Onke umuntu kuyenzeka ayibone le nkukhu ebovu kanti umuntu oxwayiswa ngesitha noqwashiswa ngesitha ekumele lo muntu asiqaphele ngoba siyamkhunkula siyamgadla siyamloya. Siyabonga besibheka la uma uphupha le nkukhu ebovu.